Vazdušni prostor postaje sve tešnji, a odgovornost kontrole letenja sve veća. U Sjedinjenim Američkim Državama je haos, u zapadnoj Nemačkoj zvone na uzbunu. Pored ovih zemalja i neke tačke u Belgiji, Francuskoj i Jugoslaviji predstavljaju uska grla, gde kontrolor letenja u momentima najgušćeg saobraćaja između desetina aviona koji u tom trenutku preleću istu tačku ne može na radarskom ekranu da pronađe avion koji vodi. Svaki pilot ima na zemlji svog brata blizanca kontrolora letenja, zato nas često i zovu pilotima na zemlji. Moj posao je da stalno gledam avione kako rulaju i poleću, tako da i sam dobijam želju da poletim. Moj hobi je automobilizam, odnosno da poletim automobilom. Marijan Kulundžić, kontrolor letenja, a u slobodnom vremenu automobilski šampion, ne odvaja se od zemlje, ali je njegov automobil brži od ponekog aviona.